PHE Mongol Sing Timong Pan Kang Thum Karnia Sai Ke Dengpon. Ingdeng Pho Inter Club League Pini Angdung Kiti Ke Pathupon. Abirta thanbang sonro singrong pi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini Abirta non angton pen arjikta PHE Mongol Sing Timong Pan Kang Thum Karnia Sai Ke Dengpon. Lakhaner ke Phamran constituency arlo PHE Mongol Sing Timong Pan Kang Thum Karnia Sai Ke Dengpon. Nijang Karbi Anglong ke parlo Lakhaner ke Phamran constituency Mongol Sing Timong Pan Phamran constituency aradatum MEC election kiliga hud BJP songpen pedong arjan pen ka chotoyduna candidate aphan Karbi Anglong autonomous council along chotoydun det pen PHE chepalong dun pen pini jengkha teli hor pathu aklam along kijoi kelanga sai hemalong mesen pen kangthum karnia sai ke dengpon. Bangso Kangthum Karnia Sai Ke Dengpon along kachetong dun lake Abarim VDC Chairman Joy Singh Ronghang, Mondal Committee May Phubiran Singh Tiso, Abarim VDC Chairman Sar Singh Phangcho, Hamran Lam Chairman Joy Singh Ingti, West Karbi Anglong District Committee Sai Hemchun Bang Harmon Bay Lapen, Party along Klem Rapet Dam Rapet Abang Phubang Phietum Chetong Dun Pen May Ing Samjin Pen Pachun Ponlo. Ahonglo, Kangthum Kadok Beta Churu, Apen Mili Hit Beta Jengsi, Arana Tumpan, Long Churu, Alang Litung, Kotai Pig at the Fort Taiwan, Lilipan, Good PC and Wahai. Lasila Hello, Nili claim Ting Bank, Frank. Ikan ketangti akam semua dolang, hai pertangko, lapen especially medical, lapen ke education anak sab dari untuk itu. Ini election time ho, chief minister apa itu memorandum ditunggu, dan itu apa tak hati bidet hospital lagi lagi. Arsong loh, apa sih itu lapen tawar tolong kan no, claim no, pasal sih, nasihatku belek ada problem. Akaman natami kewa si funding lonji ba kaso taxi ni ko kedaptang anikana urusan thot ko ni lempo first second third ko so PS ko kinai ya first second third ko so PS ko kinai kon o lage non de rang sel ge first ke arso second banke disrong khang third banke rong khap tum fan sasu ki chu fan sab di khatun lo ini kan kona PS na lang kan oh wahalo mane especially mane behin tane lahai gari penene ke provide kali gari ki tija kali amethak na tha uthe mondol tumsi keres mondol tumsi neli nang nelo pulo ta mondol tumsi pulo je kali sar nang li konar chuji ko ete wango chong ta wango pulo la sarang tum bangala helo ja rutina local committee tu pada pulo gumama aning kan aku bidha ga do tuman ke wango Asidak pijiwalang untuk bangun, hari untuk hegang lo, asi ciki cetan pensi, asi meeting bangun pajut lo, asi non latun kadang boleh bantah, anusana pajui pensi ni ada pilih, nanti tuntah lo dah bangun, anusana. Sorry, sini kan kerja bang ke hamren homosti nanti kan cuma dah pig lo, hamren ada nanti kan bang ke cihok pig lo lagi, batai kono hamren homosti pun nanti kita. Kali punang kogi, jadi curu lo kelas ini ke, indong bang ke, mana alang itu ban kucuru. Kecuru mai mati, ini ke, lasila hello, lili pulo ke, je lili paham, aning nang dog de bang tatu, ta aning nang dog amune rau mucak, amasi lili ke hello, lasila ke, hamdan arah rapan curu weg nahi, ate politics lang ke, first division hello, second ke aku tu, Pakle ke hai ta ke hai lo pakle ke rem ta ke rem lo Dilinon 630 Karbi Anglong Dongkamukam Pen Promesh Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha
Ingdeng pho Inter Club League pini angdung kiti ke pathupon. Ke damtang jakhong ache kloni phai ke thom arni pen ke chengpon Jaipong Sports Association pen ke patirpi Karlitang Kaverong pipi chiki moamen pen ke padopon Ingdeng pho Inter Club League pini ni phai ingkoi ra throk arni angdung kiti pathupon. के पाथुआ हे ननाथु सितमे आरडी की पी क्या केनांग सot अथेके के पाथुआ हे ननाथु आरडी पी पेन थेक सर पुलो तांगते के पाथु लेके थेक चोटला पुकली बोंता ए ओगे फ्रांसितमे काय के मे फुन में एजी लापेन के रेंग जावर साइ अनपरता बोरेंग अवर साइ के लोंग दुंजिया फांसितमे आंगरिंग के थे तांदो लापुसन माथा पोन पेन जायपोंग हावारा लोंग के दो फानक्री रोंग पिया रोंग अमे कार लोंग की सिंगनारा सुपो डॉक्टर सैमसिंग सिंगनार सितमी आमे थांग असार पी कार्लितांग कावे रोंग पी पीछे की मोआमेन पेन देवैग अपुम के पाथु बीपोन नंगजीपुरा जायपोंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन अतुम चिंगवाई चिंग साइपोन सी पदोपोन लो Lapuson si pining Ingdeng pho Inter Club League along pangrom pet pen Craner Cap aterang pen Division A along terang cap aphan pekpon lo Anperta Division B along aphan terang ner cap an padopon lo Labang song bong pen Division B along ke do terang ner cap atum ang bong pen ke theknai hinia terang atum aphan ingwai pon pen 9 star la pen 11 star atum aphan Division A along ke wangjian ningkan apharman pekpon tanglo Halapu Division A along pen sitame Ganesh Than FC atumaphan A Division pen pasun ponsi Division B along pekpon thulo Pini angdung kiti ke pathupon lake Division A along pen ke theknai ate Rangsina FC la pen te Karbi along Morning Star Jaipong Academy atumang bongsi pathupon lo Pini bangso ke pathupon along Rangsina FC atum ke thek muchora jok Goal pho pen Rangsina FC atum Karbi along Morning Star Jaipong Academy atumaphan parempon lo Pining Bangso Inter Club League ke pathu ke chengpon non ki jut an best player anong ela ke Ratul Tok Bijaipong Academy FC a hin pensinong echepalong dunlo best goalkeeper ke long lake Mukrang Tok Bi Rangsina FC a hin pensi chepalong dun Pini Bangso ke pathu along kangrung kang saipon referee lake Indrajit Rongphar Budho Phangcho Sonjoy Hanse lapen Rensing Milik atum henlo Pini Bangso angdung kiti ke pathua long Jaipong Sports Association ame phu Longsing Hanse Kongchun bang Bikrom Timung Barim Lothan bang Mensing Timung Karlitang Kaverong Pipia Hemasor Longki Singnar Asopo Samsing Singnar Langhen EM Billy Mohan Khaklari Abarim National Referee Rijendra Basumatari Anperta ke ongdun manpeng ke doaluhi atum chetong dun pen ke pathua long RDP dun Tangde pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme